Pozdrav ljudi! Evo, vidjeli ste u početku videa pripreme, to jest otkačivanje, zakačivanje, sipanje vode, otrova i toga svega. Znači pripreme za preskanje i evo put. I evo sad sam došao ovdje gdje je ječam i pšenica. Znači prskam žitnog balca, ima ga podosta. Ječam je u klasu, ima čak i lijep klas. Njega je proteklih nekoliko dana tuko mraz. Šta će sad s njim biti, hoće to imat posljedice ili neće, iskren da vam budem, ne znam. Evo ovdje je sad ovo jedan krug gdje je bilo pojedeno od miševa. Sad, baš me zanima hoće tu biti problema sa zrenjem. Da li će kasnije zriti ili ne. Pšenica je od KVS-a sorta Vikor. Ječam je Pivarac, Tipi. Evo kako ona izgleda. Klas je vrlo blizu. Dosta ima pšenica u selu koje su isklasale, ali ja sam dosta kasnije sio, tako da i očekujem da je tako ostalo, da će kasnije klasat. Ali evo sad gledam, ima evo koja je krenila tjerat klas. Znači i njoj neće dugo trebat, a balca ima jako puno. Evo sve se crni, sad vjerojatno se to ovdje ne vidi. Ovi krupniji se vide. Katastrofa. Sad ovako kad se u sunce gleda na pšenici se ovdje dosta vide na zastavici točke bijele. Sad je li to bolest ili je to od mraza, iskren da vam budem nemam pojma. Jer spominjao sam već, znači u mojih tih koliko godina radim tu zemlju, prvi puta sijem pšenicu, tako da sam potpuni amater. A evo, dosta se vidi bijelih vrhova što je balac pojeo. To mi se ne sviđa. Ali evo, šta je tu je. Evo u narednih nekoliko dana se najavljuje dosta toplo vrijeme, pa ću onda tamo neka sljedeći tjedan odraditi i znači odradit ću i još jednu zaštitu, to je od temperature 26, 27, 27, 26, 25. Kiša nas neće i neće. Odradit ću i još jednu zaštitu. Znači taman će i ona kreniti još onda tjerat klas van. Ječam isto tako ću zaštititi što se mene tiče, šta im Bog da dalje.
ječam i pšenica su poprskani. Išao sam kući, natočio sam još vode i evo sad sam došao ovdje na kukuruz. Njega ću isto poprskati insekticidom jer ima buvača koji jede mlade biljke i najviše zato što je pokraj ječma. Uvijek je bilo najviše kad je tako pokraj žitarica. Onda sam primijetio da bude najviše toga buvača po kukuruzu. Tako da evo, proći ću i to. Nije to neki veliki trošak, a da što manje bude štete. Jer evo, jako je suho. On je evo krenio niknit, ali bit će jako nejednakog nicanja. Jer evo ovdje vidite da je izniko. Evo sad ovdje gdje kopam tu fali. I sad evo ga, on je ovdje dole, on je kasnije krenio. Ima ga koji je bio u suhom, tako da, jer kiša je pala 3 ili 4 dana poslije sjetve. Više ni ne znam, evo, ovaj kao da je jučer posijan, bio je gore i nije uopće krenio. Kažem, kak sam i pričao o onim videima o sjetvi, priprema je katastrofa, tako da bolje nije moglo biti ove godine, tako da evo ne znam kako nam bude, bit će. Evo ovaj kukuruz, evo žrtvovat ću ga. Ako vidite da je odgrižen, evo to je točno vjerojatno taj buhač. Zato ćemo mi njih sad riješiti. Ovo je poprskano totalom, evo, krenilo se sušit. I tamo isto eno ima ovdje negdje jedan krug, a dalje je njiva relativno čista. To bi bilo to što se tiče prskanja ovog videa. Sad se evo molimo za kišu, ali nema je ni skoro u najavi sad kako će to biti, šta će biti. Ne znam, evo stvarno zemlja je suha, u pšenici ječmu je zemlja ispucana kao da je 8. mjesec. Nenormalno, evo ništa više nije normalno. Kako nam bude, bit će. Hvala na gledanju, pretplatite se na kanal, lajkajte video, pišite komentare i do sljedećeg, lijep vam pozdrav.